Kırç eкен, he? 570 ile olup kalatken de 200 ne olup kalamız diyorum. Өткөндө айткандай комментарийге түшүптүр да. Мисалы, жакшы эң күчтүү кочкордун уругун алып, жанагындай көбөйсө болбой ассемблея деп коет го. Болот эми анда ал эми. Эмнеге андай немеге келе албай атасыңар? Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Таза Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн 3 март. Кайрадан мен сиздерге Талаш шаарына мал базар тартып берем. Өткөндө сөз кылган элек, кайсы жактан көрүп атасыңармы кызык деп. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө биз мигранттарыбыз бар экен. Аябай ошол кайсы өлкөдөн салам айттыңар. Эң ыраазычылык мага жакшы дем бердиңер. Бүгүн жакшы өзүңөрдөн улам мен мотивациялык баалы уруп жаткан жеримен күнүн сугуна карабай келип сиздерге мал базарды тартып берейин деп чечтим. Мен туугандар дагы бир эксперимент катары мен видео тартаарда бир аз экеленип калып атам. Узун тартсамбы, кыска тартсамбы, узун тартсам көрбөй койбойбу депчи. Ошону эрместен так жазып койсоңуздар, ким канча мүнөт көрөт, толук көрөм, аягына чейин, же жартысына чейин. Ошол кызык болуп атат. Жана канча мүнөт тартайын, ошону да эрмей жазып коюңуздар. Силерге ыңгайлуу болот. Силердин оюңуздардагыдай кылып тартып атамбы, тарткан жокмунбу? Мен ошого карата силерге видео чыгарып турам. Аны эсе баштадык. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Чарба койлорбу? Шишектер, койлор. Кадаке, шишеги кайсы? Мурога. Семизби? Ортеттен жогор. Ортеттен жогор. Бир аз байлаш керек экен, а? Бир аз. Канча баасы? 11 деп атыр. 11 миң. Сиздики семиз го деме? Сойгонго даяр. Канча? Шишекпи? Канча? Шек. 16. Мал арзанбы кымбатпы? Мал. Нормально. Жок, кеми. Өйдөрмөсүн деймиз. Кой арзан. Кой арзан деп кетпи? Же алуучуга кымбат, сатуучуга арзан болуп атабы? Былтыркы араны бир то арзан. Арзан быйыл, Неге деп ойлойсуз байкешең? Чөп кымбат. Сурап көрөт. Улам кар жауып атат. Багыш кыйын болуп атат. Бул кезде негизи кичине чөптөн тартылып калчу да. Чөп бул кезде саал 250-280ге түшүп калчу да, быйыл 350ден түшпөй атат, Аз 400 дейм. Кичине фермерлерге бир аз кыйналышып атат. Кой канча экен чарба кой? Койду айтып коюңуз. Чарба. Канча боозбу? Бооста. Канча баасы? 13. 13 миң. Сиздикичи? 15 болду сатып. Сатып алдыңызбы? Бул бооз, Жакшы кой экен, кыргыз кой экен, Булчу? 11,5 болду. 11,5 алдыңыз, Бул кочкордучу? Боларын 30 деп атыр. Сатасызбы? Бул эмне, неме, арышамбы, бисарбы? Мындай эле. Мындай эле. Семиздикеби? Чарба койлорбу булар? Я. Кочкорбу, канча? 18. 18. Кагаз жарнама. Кой канча боозбу? Боозбу? Боз. Канча? 13,5. 13,5, Бул козулар канча экен, токтулар? 12 деп атыр. 12ден, Эттүүбү, семизби? Эттүү. Сойгонго экен. Чакан козулар 12. Но эң басылгандар канчадан кетти, байке? Кимдики могулар? Бул баары сатылып алынгандар, Өзбекстанга экспортко кетип аткандар. Сатылып кеткендер. Канчадан кетти? 30 тегеренде. Караңыздар, туугандар, көз кубанат. Кыргыздын койлору, кочкорлору сапатка келип, башка өлкөгө экспортко чыгып атат. Мындай кочкорлорду көрбөйт элек да. Караңыздар, ушундай сапатка алып келген фермерлер көбөйсүн. Но чарба койлор канча экен, Байке, бааларын айтып койгула. Чарба койлор. Assalamu alaikum. 10 миңден. Боозбу? 10 миңден.
Moğollar kançadan gitti ya? Bileysi var. Şurada bir oturup görülç. Assalamu alaikum. Vaktiga geldi. Soda jiro otav. Ne otav? Tap jiro otav. Soda jiro otav. Ke elge kızık bolup otav. Malumat berip koyulu. Ne ketip otav ya? Ha, mo koçkorgo soda jiro otav kene. Bu bundayla koçkor mu je araşan mı? Aralaş kene. Kança euro otav şu? 16 ming berip atam. 16 mingge berip atam. Kança deyt? Geri qara. Ya aytma bu yoqqa kızık bolup otav. Evet, videonu qarab so'rashdi. Qo'shing. 500'dan qo'shib qo'y, emi. Ne oldu? Ayıp boğular. Ketdi? 16.200 bo'ldi. 16.200 ga ketdi. Buyursun bunaki. Elge hizmet kılıp atabız, malumat berdik. Boğular ketdi bakti eke? Sizdiki öyle? Yo'q, kichik. Qanchadan yetishdi? Bilmayman, no'g'lar turib. Bu bağlar ketken bağlar ayıp qo'yat jigitlar bilsеңер. Alındalar. Şu qanchadan ketdi? No 40 bo'lib tur, ha? So'ng ochqorlar ekan da. Bu echki qancha ekan ya? Echkilar ya. Kimdiki ya? Baylab qo'y. Baylab ket. Satib oldi-ku deme. No kozlar qancha ekan? Urg'achi kozlar ya, baykalar. Kimdiki ya no'g'lar? Şef. Oy bayka. Bağlarını aytib qo'yingiz. Noğular 15'ten. Urg'achi kozlar gene. Araşan. Ha, araşanlar Tasa mı? kozlar. To'xtadi öyle qo'shqirdim. Doktoyluk. To'xtaylik. Buyur kozlar. Bunu koy burada servis koy, soğuk koy. 17 lira atır. 17 ming. 15 ke sürü atır. Mal qanday bayka? Arzon qimmat? Mal hem çöp koyacak kımmatlı. Çöp Mal hem ko'jarasi. çöp oldu 400 son bolu atır. Çöp ko'tarilganda mal tushadi. Çöp ıldı o zaman mal düşmüyor. Çöp öyle o zaman koy da gettiler. Quyida tushadi, to'g'ri. Cemin kımmat. Jem qancha bo'lib atadi, jem? 22 son. Arpacha, buğday. Arpa 20 son, 21. 21 so'm buğday, Buğday 23 son. 23 so'm. Rahmat bayka. Januzaq Baykeviç istep ko'raylikchi. Januzaq Baykeviç keldi ekan. Kommentariga Januzaq Baykening fermani tartib ber deganlar ko'p bo'lib tur, ana da harakat qilib atasiz, xudoy bilsin. Assalomu alaykum. O Araşan'ın atamanları var. Assalamu alaykum. Qanday? Yaxshimi? Niye olib kelmiyor ya? Aka. Ya, yo'q bu. Araşan'dan biraz ma'lumot berbeysinglar belga. Qaçtı abi. Sen de ne görüyorsun? Kimdiki o qo'ylar ya? Bu mına şu Gayrat degan bola Araşan'da yaxshi seleksiya qilib o'tadi. Bunday parametrlari qanday bo'lishi kerak, bir-ikki nimani ko'rgazmaysizmi ya? Aka. Qanday bo'lishi kerak? Geyde. Bunday qarasan ko'rinmaydi dele, bilinmaydi dele, bari o'xshash. O'tganda tarsam biri o'p o'xshash turadi. Biri 30 ming, biri 150 ming deydi da. O'p o'xshash ekan. O'p o'xshash. Anda qani kuchli bo'lganda. Qanday atayın qo'laydi, tasavvur. Qan qo'laysiz bo'yicha. Ha, nerede var mı benim yaxshi bunday? Ko'rgazib turishib, kommentariy berganga. Biroq berdi. Yo'q bu bozorda hozir, ha? Bugun suuqqa hech kim do'kon Bu kelmasa. yoqda da yo'q bu. Benim kozlarda men Xudoy ursa harakat qilayin, shu bir yaxshi Araşanchi bilan kelib bozorda eng maqtangan, he? Buyursa. Nimaga o'shalarga kommentariy bergan. O'tganda aytganda kommentariga tushib turdi. Misol yaxshi eng kuchli qo'chqordim. Urug'ini olib, deganday ko'paysa bo'lboy asimleniya deb qo'ydi-ku. Вот ham anda al endi. Amniga anday nimaga gel olib aytasizlar? Misol, yo'q qo'chqorlar bor, 300 ming dollarlik turadi. Siz misal 300 ming dollar sotib olsizda. Endi аны siz өзүңүз мисалы ниетиңиз кандай? Башка бир мусулман киши болсо же бир ниети бөлөкчө бир киши болсо жайылтат да, сатат да урug'учу, доступный баадачы. Мейлі доступный баада сатсын. Мисалы мындай да. Ошондой болуп канды тазартса болбойбу деп атам да. Мен короом күчтөшүм керек да. Мен короом күчтөшүм керек да мисалчы. Мен короом күчтөшүм ошо кымбатчылыктан алдым да. Ошо уругун сатса болбойбу башка бирөөдөн күчтөш. Эми аны дамбылар эми конкреттүү фото берип атайбы. Болот болбойт Өткөндө деп. калыс дамбыларын сурадым. Болбойт деп койдум мисалы. Ассемблеяга уругун сатканга,
именно жанагы мисалы коюн алып келип туруп кошуп кетип атпайбы? Мен ошону болбойт деди да. А жанагынтип мисалы бир секирип турган келип 100 урук чыгарат да. 100 урукту саткандын фатвасын анын эмеси жок да эле. Ошону тактап деметкиле, эртерээк канды көбөйткүлө өзүңөр эле басып жатырбы тазагандарды. Кандай суроо жооптор болсо дагы комментарийге жазып турсаңыздар туугандар. Силердин ар бир комментариңиздерди окуйм. Жылкы жагына кирейли. Колгапта кийип албаптырмын туугандар. Кол болуп кетти. Өлек маса сазнаке кандайсыз? Негизи Аллах таалам күндү жылытсын. Мен эсептеп көрсөм бүгүн 17 күн болуптур, суук кайтпай атат. Мен мындай кышты көргөн эмесмин. Ким ушундай кышты көргөнбү мурда? Кайсы жылдары болгон? Жазып коюңдарчы, мен ушундай суук мурда сууктар болот эле. 2-3 күн, 4 күн, 5 күн суук болуп, жылып калат эле. Кандай жок? 17 күндөн бери суук кайтпай атат. Ассаламу алейкум. Аттар канча жигиттер? 160. 160. Булактын аты экен, а? Нону бүтүрүп коелу экен. Жакшы. Жок. Ja, тартабыз аны дагы. Жашы канча? 2 асы. Нары бастырчы. Мурат качат, жашат, токтойт. Любой. Каердики бул? Жонар. Жонар. Номериңи айтып кой. 0707 0707 50 50 1603. 1603. Канчага бересиң? Оюң айтпайсың, Ой, айтып кой. 150 нейdi ол? 130 болбойбу? Жок. 130га бербейт экен, бир аз кошосуңар. Там могул ат. Эмне болгон ат экен? Өзгөчө ат го, мүчөсү, я. Сонун ат экен. Кимдики эстиги? Келбейсизби жакыныраак? Бул эмне күлүкпү же, улакабы? Я. Үйүргө дагы, э? Дербиш. Дербиш деген. Айгыр уш экен. Жашы канча? Жаска 8 болот. Жаска 8. Туттар жакшы, тазабы? Көгбөргө чабып атышпы? Чабылды. Үйдөн арыгыраак келип кетип бармайбы. Канчада отуз муну? 500. 500 миң сом туугандар. Базардын эң астыкы. Асы дагы жылкысы да ушуга окшойт. Мындай немелери барбы? Тай алгансызбы? Тукум алгансызбы? Балдар мүчөк атат. Баллары чуркуп атат, күлүк. Бул полкровбу же тазабы? Таза. Таза кандуу жылкы туугандар. Дербиш деген. Жоошпу? Жоош экен. Байке келип кармаласа дагы. Ойлаңыз байке. 500 миң. Сомдо. Номериңизди айтып коесуз байке. О. Анаке. Анаке. Курч экен, э? 570 эле болуп калат экен да. Же XM эмне болуп калабы жөн. Я. Арт коңгуту эмне? Жакшы элеби байке? Со, э? Сонмат экен. Ушундай жаныбарларды жараткан Аллага мактоо болсун. Канча жылдан бери кармайсыз? Быйыл алды. Быйыл алдыңызбы? Устап калды. Азыр таласкада жүрдүм. Кычты менен. Басыштары, мүчөсү, тыйлаганы келишкен арткан чыкты. Мындай додого киргендерин көргөнсүзбү? Фотого андай көп чабылган жок. Бүлүткө чабылат анан байгеге чабылып жүргөн да. Баягы бүлүккө чабып жүргөн себептен додого деле салып көргөн жоксуздар, э? Дербиш өзү экен туугандар. Таамагандар, билгендер комментарий жазасыздар. Каердики байке бул?
Жомартта тур. Жонарыққа. Номеріңізді айтыңызшы. 707 50 16 03. Қанша берішіңіз? Қанша ойыңыз? Қанша беріп отады елдер? 420-ға чейін бербей жатат екен. Варианттар бар ма? Машинаға алмашам. Болу машина сунуштаса? Туғандар төмендегі номерге чалып машиналарды сунуштап көресіздер. Қара өле тұр. Бұл чарбат қанша, чарбат? 85. Иә. 85. Бұл чарбаттар қанша, иә? Чарбаттар ма? 110. Көгатшы, көгат. 110, жорго. Чарбаттар бізбіте керек екен. At kaça? 270. Yaş hem ne? Yaşı. Baytal. İşte Baytal he? Kulüp bu. Ya. İşte problem yok. Başkan boyu da çoğu eken he? Nomerini aytıp koyç. 056 00 38. Жақсы Қайсы çalasın. каналға тартасыз? Талал жарнама. Бүгін кусуға көп. Түшпепті туғаннан жақшаттар. Көп келбеттір. Соғым қанша байке соғымдар? 105. Я. 105. 105. Bu жылқылар қанша? Bu boğazberler қанша ya жігіттер? Серті? Boğazberlerді айтып қалашы, же соғым bu? Серті білесіз бе? Соғым екен, he? Жақсы сemiz екен. Қанша бағасы? 125. Таман шығау? 250 turu. 25. Kaça bol şu? 20 he? 120'a verem dedi. 6000 tey koştu. Bu soğumlar kaça eken baykeler? 90 bin. 90 bin. Çakan eken. Bu kunanlar kaça ya kunanlar? Ya cidden. Bağısı. 60. Böyle olsun. Kaç oldu bayket soda? Tay gitti. 3. Kaç oldu bayket? Bazı aytmazlar elge malumat veriyor otoz. Tay. 40. Yakındası gitti. 43 he? 43'e satып алып тұрмын екен. Ноқтадан саматат. Күлі құт болсын байке. 43 мың. Тай қанша тай? Tay. Я. 47. Тай қанша тай? 40. Жабақтар қанша жабағылар? 30, 26. 30, 26. Çu. Sağınıy қанша sağınıy? 125. Жақсы екен, he? Қаншанчысын туды? Birinci alan. Birincisi, ay çoğun. Tüy. Қанша süt беріп жатады? 15 geçen беріп жатады. Ай эмне сатып атасың жақсы үйді? Жақсы үйді эмне сатып атасың? Ақша керек, he? Же уй көп үйді? Ошончо сатып атасың. Сому екен. Қанша берді елдер? 15 5 115 көріп жатасы.
so'mmu ekan. Buni qancha bu say? 95 to'g'ri. 95. Bu qancha litr sut beradi? Iya. 12 litr sut var. Qanchasi tutdi? 4 tutdi deydi. Sizga chaqsa qol. Bo'sh tuqunajin kene? 70 to'g'ri. 70. Qachon tut? 2000 bir bozorda to'qot qo'ydi. Yaqinda qoldi. So'g'immi bayga u? Bo'sh bu. Ya. Qanchada o'tdi? 75. 75 bo'sh ekan. Bunaji qancha bayka bunaji? Assalomu alaykum. Alaykum. Qancha ekan bu? 46 dan bo'ldi. 46 Ya. dan. 46 dan. Ha, qanday? Yaxshi 46 dan. Baylaysizlar-da buni? Assalomu alaykum. Qanday Jomart aka, yaxshisiz? Qancha bu uy? 80 so'rabdi. 80. Bo'skani? Bo'z. Qachon to'y? Hech to'g'ri may to'g'ri. Mayga. O'zim to'g'ri bilmayman biroq. Bilganlar aytdi-da. Ha, tegmasmi? Yo'q, meniki mal. Mal meniki. Yaxshi ekan. Qancha baylansiz deydi. Üstön verirler. Üstön belirler hocam. Qancha ekan semiz? Kança tuğdu kendi otlu böyle. Ya. Sütlü jaksı, 4 tepçe işte. Yumuşak. Bekerini al. Kampanya. Al payda kendine var. Bu soğumga baylatsızmı je? Çarpao. Toğdan geldi anam o soğumdan payda var. Yaxshi ekan deydi. So'yilib kelsa jalq emasmi? Bo'smi bu? Bo'z bo'libdi, bir aydan. Haket o't, haket. Buni so'ybosh kerak endi. So'yboshmi? Qanday so'yboshmi? Qanchada olsiz aka? 100 olsun. 100 million. Cho'ng. Yaxshi ekan. Gitevdi, alp aytdingiz. Bu so'g'im qancha ya so'g'im aka? So'g'im qancha? Ya. So'g'im bu? Qancha? 65. 65 chaqan semiz kunajim bor ekan. Eti balıqda bo'ladi ha? 65. To'g'ri getirgan qancha o'ratasizlar ya? Qancha o'ratasizlar ya? 50 ga ber, 50 ga so'rashayotgan shu edimi? Kuraş torpa qancha ya? 43 to'g'ri. 43. Yo, buqalar qancha? Erkek. Ya. Erkek torpaqtor. 1 yosh bo'lib qoldi. 1 yosh. 50 ming. Sizniki qancha ya? 45. Yo, torpaq qancha erkek? 33. Erkek torpaqtor qancha bu aka? 40 to'g'ri. 40 ming. Torpaqlarni aytib qo'yish aka. Aka, bahasini aytib qo'ying. Ya. Aka, javob berib qo'ysiz? 45'ten 45'ten. Bu erkek torpaqlar qancha ekan? Qanchadan? Qancha o'sha? 30'dan so'rab 30 ton. To'g'ri getiringga jaraytda bular, ha? Zınqda. Ikras. Ne oladi? Bağ o'stirdi. Yo'q, azmi suuqda to'xtab turibdi. To'xtab turib. Çok pullar çok qimmat. İşte 15 kun vaqt kerak-da. 15 kundan bularning bahsi 5 minggacha bo'lsa kerak, ha? Jönele o'xshaydi. Bultir bu Kimde çok- vaqtlarda 35-36 dan sotibdilar. Kimde çok bo'lsa olib qo'ysa o'sha kesda sezonda Son ekan. variantda 200 ming aqcha qarab olamiz. To'g'ri getirganga. Qanchadan ketdi ya shu torpaqlar ya aka? A sata oldingizmi? 40'tan oldu. 40 dan olib turdi erkek. Yaxshi. 4 tane. 4 to'g'ri getirasizda? So'm ekan. Cho'ng buqalarni tap beraylik. Qancha aka erkek torpaqlar? 24'ten. 24 dan. Qancha? 4-5 oy bo'ldi? 4-5 oyliklar. Qancha ekan buqa? 65 dan. 75. Kechirsizlar, tuğanlar. Ne hakkında tutuğunu kaptırıp bilmiyoruzdur.
Dört durum. Bu kanca? 50. No bu kanca ya bu Şef. Oh şef. Bası. 60. No çoğun bukalar kança? Bağlar aytmış. 88'ten. Soyğongo dayar mı, bışkan mı? Biraz baylaş gerek daha. 1,5 yaş mı? 2 yaşka yakınırak 88'den deyiz. No bukalar kimdiki ya çoğun buka? Bası? 78. Kaç oldu Bayke o şu? Kaça da odat Bayke? Parada odat. Paranı ne alayım? Kaça çıktı? 406 Jivoyves. Jivoyves 406 çıktı bu Bayke. Kaça da otat şunu? Kaça da otat? 115. 115 mi? Bışkan eken bunu. 406. Bilgenler öz sörü bilet diyemi. Kançası? Kaza yetmeydi. Tuşa kança kalat. Et çıkartı özünüzde resepte olasılar. Kança Bayke bol şu. Ya. Ya. 110 mu berem değil. No bu kayımdaki ya? Al kança? Allah 115. Eko okşoşun eken ha? Onu çok kupalardan takip edin. Video like basıp koysunlar. Videomuzu unutmayın. Onlar düşük ettim. Yaxşı sözünüzlerdi. Yazıp koysunlar.